Yep, sanibonani guys, sanibonani. Masandawana ningixolele manizoba nikwatile mara la yabo la ngifuna ukunitshela enye into nge-1 minute nje. Umuntu ophethe i-Sundowns manje angicabangi mina ukuthi khe wadlala ibhola wadlala egrawundini 45 minutes egrawundini. Asegrawundini adlala ibhola loyo muntu. Akawazi ama-play umuntu ophethe i-Sundowns manje. Yes. Number 2, umuntu ophethe i-Sundowns uvuma u-coach we-Sundowns a-release ama-player ane-potential, ashiya ama-player angana-potential. Ushiya aboBasadini, abobani labo. Lo mfana lo we-Stellenbosch number 8 we-Sundowns bathi ubani? Abo-Adams. Uhambisa abo-Abubakar, abo-Neo Maema, abo-Gaston Serene, uhambisa abo-Lebo Mabue, ushiya aboMvala. Hayi awukho serious. Ena. Ushiya aboMvala, ushiya bo-Matthews, ngapha ufuna ukuhambisa uShalulile, uzitshela ukuthi uzomreplace-a ngoReynolds. Uhambisa wonke lo muntu o-loyal for i-team, ushiya abantu abangekho loyal. Uyayibona i-situation yaka-Ribeiro ukuthi niyenzeni? URibeiro akekho loyal mara benimshiyile. Nihambise ubani? Nifuna ukuhambisa uShalulile, nihambise uGaston Serene. Abantu beba-loyal for i-team. Nabo aboMdawu, abantu ekufanele ngabe uyabahambisa, ubahambisa. Every season makucala isizini uMdawu ufuna imali. Every season mayicala ufuna imali, otherwise uyahamba, ufuna imali, otherwise why ungabahambisi la bantu labo abanjalo? Ushiye aboShalulile, you can see ukuthi uShalulile ufuna ukudlalela i-Sundowns. You can see, akekho umuntu ongaboni. Thina singama-fan we-Pirates siyafisa ukuba ne-striker esifana noShalulile. Striker esizimiselayo egrawundini. Masandawana yabo this season nikhohlwe nange-league. Nikhohlwe. U-coach wenu u-coach wenu ngabe bekamnyama ngabe kudala bamxoshile. Mara ngoba umhlophe, and udivayida i-dressing room ye-Sundowns, u-coach we-Sundowns. Uyakhumbula i-Sundowns sa-coach aboManxoba, abo-Rhulani. Yo mfethu bowubona ukuthi kune-brotherhood lapha. Manje it's not like that. La majita ama-group a-divided. You can see. Sundowns nikhohlwe niyohlala 10 years-ke manje ningawini next. Ngiyanitshela. Wonke lama-player phela manje seyafuna ukuya ku-Chiefs Pirates. Sayakhathele i-Sundowns, sayafuna ukuya Chiefs Pirates. Yabo. And ngapha ni-release ama-best player, nishiya abantu abazonijikela. Siyabonga thina siyi-Pirates. Hawu sizozishayela nina this season.